Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Kay musuq wata kallarikushpaka allimi kanqa yuyarina kishpichik Jesucristo parlashkata San Marcos 4pi. Jesusqa yakuta wayra kuyuchikpipish harkashkami. Kay punllakunapika chayshina llaki punllakunapimi kawsakunchik. Kutin ashtawan tukuyta ancha yakuq shinami rikurin. Chashnakaqpipish ñukanchikqa yuyarinami kanchik mantak Diospaq makipimi tukuy imapish katin. Kikin ñuka paypaq munaypi kawsakuqpika tukuy imapish allipaqmi kanqa. Pienses que yo estoy muy solito, solo no estoy. No creas, no pienses que yo estoy muy solito, solo no estoy. Tengo a mi lado a un rey muy poderoso, se llama Jesús. Tengo a mi lado a un rey muy poderoso, se llama Jesús. En tiempos de lluvia, en tiempos de tormenta, cuando amanece a mi lado, cuando anochece a mi lado, a toda hora está. En tiempos de lluvia, en tiempos de tormenta, cuando amanece a mi lado, cuando anochece a mi lado, a toda hora está. No creas, no pienses que yo estoy muy solito, solo no estoy. No creas, no pienses que yo estoy muy solito, solo no estoy. Tengo a mi lado a un rey muy poderoso, se llama Jesús. Tengo a mi lado a un rey muy poderoso, se llama Jesús. Pienses que yo estoy muy solito, solo no estoy. No creas, no pienses que yo estoy muy solito, solo no estoy. Tengo a mi lado a un rey muy poderoso, se llama Jesús. Tengo a mi lado a un rey muy poderoso, se llama Jesús. En tiempos de lluvia, en tiempos de tormenta, cuando amanece a mi lado, cuando anochece a mi lado, a toda hora está. En tiempos de lluvia, en tiempos de tormenta, cuando amanece a mi lado, cuando anochece a mi lado, a toda hora está. No creas, no pienses que yo estoy muy solito, solo no estoy. No creas, no pienses que yo estoy muy solito, solo no estoy. Tengo a mi lado a un rey muy poderoso, se llama Jesús. Tengo a mi lado a un rey muy poderoso, se llama Jesús. Shaun pasun imanasa, kuyak Dios bendeciachun. Pagi kay tiempo da chikanchishkamanta, Dios pakshimanta yachashpa rikushpa katingapaj. Kallaripika nisharinimi huyashka uyak, kay wata kikinpaj, sumaq, kushi, bendiciashka watakachun. Kunanka, Dios pakshimita parlashanini, San Marcos capítulo 4 verso 35 manta 41 kama parlashkata. Y allimi kan, kay wata kallarikushpaka, kay parlashkata kutin yuyarina. Chay punchallataaqmi
yachakuqkunataqa ña tutayakukpi chimpanigman hakuchik nirka. Tukuy intikunata ña minchakama nikpika tiyakushka barkullapitakmi apashpa rirkakuna. Shuktaq barkukunapipish katirkakunami. Chasna rikukpika akapana wayra hatarishpa yakuta kaymanchayman kuyuchikpimi barkupi yaku yaykukpi barkuka ña washikurirka. Jesusqa barku washanikpimi saunapi saunarishpa dormikurka. Chaymantami rikchachishpaka yachachik ñukanchik chingarikriktaka manachu rikunki imatagari nirkakuna. Jesus ña hatarishpaka wayrata harkashpa rimashpami yakutaka upallay kasiklla kay nirka. Chasna nikpi wayra siririkpi tukuymi kasiklla tukurka. Jesusqa yachakuqkunataka ima nishpataq manchaywan kankichik, manaraqchu krinkichik imatagari nirkami. Chasna nikpika achkata mancharishpami kay shuk chay shuk kay runaka pitaqchu imami wayrapish mamakuchapish paytaka kazunllamari ninakurkakuna. Shuk akapana wayra hatarishkatami kaypika parlan. Ashata ñukanchik kay punllakunawan chimpapurashpaka nitukunchikmi chayshina punllakunapimi kawsakunchik uyakuna. Ashtawan anchayaq shinami rikurin. Chaymantami tukuy ñukanchikka shuk hatun hutkupi shina kanchik. Chaymantaka mayta mana lluqsipaq shina. Chaymantaka ima shina mana kishpiripaq shina. Kay punllakunapi kutin uyarin ashtawan bulla chay wañuchik unguymanta. Kutin rikurin, kutin mirakun. Llaqtata mandaqkuna, tandanakushkakuna, imata ruangapaq yuyarishkakuna, ima mandashkakunata churashkakuna, shinapish mana harkay tukushkakunachu. Ashtawan waqllichishpa, llakichishpa katikun. Kay punllakunapi uyanchik ishkilaya tandarikuna. Shukkunaka vacunarinatik kan obligado kanata rimankuna, chinallatik shuktikunaka manapi obligana kan chayka yanka krichikun umakun nishpa chaylaya nikkuna tiyan. Shinakaqpipish kay punllakunapi rikuytukunchik kutin mayman rinkapaqpish. Chay hatun, chay centro comerciales nishkakunaman, nishunchari chay karu llaqtakunaman avionpi rinkapaq ima ministerin mañakunkuna kay certificado de vacunacionta. Chaywanka kutin tukuykunata vacunarinatik nishpa nikunkuna. Ashtawanka ñukanchik Ecuador llaqtallapitik may institucionkunapipish chay carnet de vacunacionta mañanakan, cédulata mañanakan nishpa nikunkuna. Ashtawanpish kunanka cédulatapish certificado de votaciontapish ñawpakuna mañashkata shinaka kunanka vacunarishka chay certificadota mañayta kallarikunkuna. Y chayta nikun autoridadkuna mandaqkuna mayjin instituciones, mayjin organización kunapipish y iglesia kunapipish chayta ña mañachun y chinallatik kutin chayta mana mañaqpika kutin mandaqkuna autoridadkuna kutin llakichinga nishpa nikunkuna. Tukuy chayshina llakikuna chawpipimi kawsakunchik. Imashinami Jesuspaq yachakuqkuna chay wayra akapana hatarikpi mancharirkakuna, sustarirkakuna ñami wañunchik nishpa yuyarkakuna. Chashnakaqpipish Jesucristopaq yachakuqkunaka chay wayra akapana hatarikpipish Diospaq munaypimi karkakuna. Yachakuqkunaka kallaripi kanitukunchikmi mana paykunapaq munayta rukurkakunachu, mana ima shukti yanka purinamanchu rikurkakuna. Jesusmi nishka karka chimpanigman hakuchik. Chaymi kay Galilea mamakuchata chimbakurkakuna. Chinashpaka nitukunchikmi yachakuqkunaka ya Diospaq munaypimi karka. Shinapish rikuytukunchikmi kay hatun wayra akapana hatarirka y paykunata llakichirka, paykunata manchachirka nitukunchik. Kayka nishaninmi uyaqkuna, kikin ñuka Diospaq munaypi, kikin ñuka Diosta kadushpa kawsakuytukunchikmi, shinapish shamungami llakikuna, shamungami akapana wayra hatarikshina, problemas llakikuna, necesidades ñukanchik kawsayman. Diospaq munaypi kanaka mana nishaninchu ima llakikuna illak kawsanata. Mana nishaninchu mana allikunaka mana shamungachu ñukanchik kawsayman. Diospaq munaypi kawsakuqpika, Diospaq voluntadta rukuqpika. Achkakunami kallaripi nishkakuna Cristo Jesusta katichik, Cristo Jesusta katikpika tukuy alli tukunga ima problemata mana charinkichu, tukuy alli solo ima problema illakmi kawsanki nishpa nishkakuna parlashkakuna. Chayta nikkunaka krichishkami, chayta nikkunaka umashkakunami. Kawsaypika tukuykuna llatakmi
llakikunata problemakunataka charishun. Cristo Jesusta katijkunapish mana Cristo Jesusta katijkunapish. Ñanishkashina Diospag munaypi kanaka mana nishaninchu ima llakikunata, ima mana allikunata ñukanchik kawsaypi mana chaskina, mana charina kashkataka. Chaymantami mana nitukuni huyashka uyaq Jesusta kati ima llakikunata mana charinkichu nishpaka. Kunan ñukanchik kay mushuk wataman yaykushkawan kanitukunchik chimpapurashpashata ñami sakishkanchik 2021ta kunanka ña 2022pimi kanchik mushuk wataman yaykushkanchik. Y kay punllakunapi kutin shuk akapana wayra hatarik shinami kutin rikurishka uyarishka chay wañuchik unguy mirarikushkamanta. Chay shinapimi kanchik, shinapish mana ñukanchikllachu kanchik. Chay barcupika mana yachakuqkunallachu karka, mana paykunallachu chay hatun akapana wayra hatarikpika chimpapurarkakuna. Chinallatik rikuytukunchik chay barcupi kaq yachakuqkunaka alli challwata hapinata yachaqkunami karkakuna, mana puntakutinchu chay mamakuchapi yaykushka karka. Shinapish paykunaka wañuytami mancharishkakuna. Chashna kaqpika nitukunchikmi kallaripika Jesucristopa yachakuqkunataka físico aychapi nitukunchik waklichirka manchachirka. Chay washaka kutin yuykunapimi shuk akapana wayra hatari tiyarka nitukunchik. Mancharirka kuna ninmi. Kayka kunanllatak ñukanchik aychapi manchaytakunmi. Tukuykunami manchanchik ñukanchik aychapi rikushpaka. Ari nitukunchikmi ñukaka ya Diospa wakani, Diospi krini, Diospi confiani, paypak makipimi kani, wañushpapish, kawsashpapish Diospami kani, chayta nitukunchikmi hawalla. Shinapish kutin ñukanchik aychapi rikushpaka manchay shamunmi, manchay tiyanmi, kunanllatik ñukanchik aychamun apamunmi chay manchayta nitukunchik. Ari krinchikmi Diospi, ari krinchikmi paypak shimipi, paypak ari nishkakunapi. Chashnapish sustarinchikmi, chashnapish sustaritukunchikmi, sustarishkanchikmi tukuykunallati. Mana kayka ashakunapaklla, kikinpak ñukapakpish chashnami kashka. Ashataka mancharitukunchikmi imakunapish waktakshina kaqpi, shinallatak hatun llakikuna hawa uyashkamanta. Intikunapak unkuykuna hawa uyanchik, imashina ancha unkuykuna mana kay wañuchik kurulla. Ashtawanpish shuktik ima unkuykunapish. Y ñukanchik ayllukuna, ñukanchik familiakuna o riqsishkakuna chayshina unkuywan kaqta yachashpakarin ashtawan sustarinchik. Hintikuna wañuqpi, ñanikunchik mana kay wañuchik unkuyllawan. Imalayapish accidentekunapi chashna hintikuna wañun. Llaktata hatun mantakkuna kay llakipak y shuktik llakikunapakpish allita rurasunin, alli kutichishkata rurasunin, imata mashkashpapish, imata rurashpapish mana imata tarinkunachu, imata mana ruytukunkunachu. Ñanikuni mana kay hatun wañuchik unkuylamanta rimakunchik. Ashtawan shuktik hatun problemakunami tiyan ñukanchik kay mundo kay pachapika. Y tukuy chaykunapak wakin yachaq gentikuna, wakin hatun mantakkuna, entindik runakuna, yachaq runakuna, amawtakuna kaninkuna shuk kutichishkata kusun nishpa kayta chayta runkuna mashkankuna mana tarinkunachu. Imashina mana kutichiy tukushkachu. Chashna kaqpika ñukanchikpakpish manchayka samuytukunmi. Chashna kaqpika manchayta kuytukunmi tukuy kay ñukanchik imalla uyashkakuna, imalla rikukushkakuna. Ñukanchik muyundikpi imalla tukushkakuna, ashtawan millay gentikuna, ashtawan wañuchik gentikuna, ashtawan suwaq gentikuna rikurin kay punllakunapi tukuy chaykunata rikushpa uyashpaka manchaytakunmi. Chashna kaqpipish ashtawan llaki shuk akapana wayra hatarimi tiyarka. Chay yachakuqkunamanta rikuqpika shuk espiritualpi akapana wayra hatarimi tiyarka nitukunchik. Jesuspakman huchuyashpami yachakuqkunaka Jesusta riqsachishpakanin yachachik ñukanchik chingaririktaka manachu rikunki imatagari nirkakuna. Kaypi rikuytukunchik espiritualpi paykuna mana krishkata paykunapak yachachik kishpichik Jesucristopi. Rikushkami kanka Jesucristo imata rurashkata, uyarkakunami paypak shimita, pay imalla ari nishkakunata. Shinapish rikuytukunchik espiritualpi paykunaka problemata charirka nitukunchik. Kallaripi nikurkanchik físico, aychapi paykuna rikurkakuna chay llakita y chaymanta mancharirkakuna chay barco ña wasikuri shina kaqpi. Yuykunapi
paykuna chinallatik manchayta charishkata. Katikpika espiritualpipish paykunaka chay manchayta charirka. Chaymi ashtawan ancha. Chaymantami rikunchik kishpichik Jesucristowan kashpapish, kishpichik Jesucristo paykunawan kaqpipish mana creerkakuna. Kikinpak ñukapakpish kayka mana riqsishkachu. Shuk llakipi kashpa tawka kutinmi ninchik, chaypika tukuykunami yuyanchik, chaypika tukuykunami ninchik Dios ñukanchikta kungarishkami. Chaymi ninchik imamantati kay tukuchunka sakinyari, pay imata rurachun nishkatamari rurakuni, iglesiapi purikunika, servikunika, shuk ministeriopi kanika, payta kasukunika, mana shuktikunalaya kawsakunika, imamantati kay tukuchun sakin ñukataka. Kikinpish ñukapish chayta nishkanchikmi, chayta yuyashkanchikmi. Kanpish ñukapish shuk llakitami apakunchik kay punllakunapi. Tawka kutin ñukanchikpish yuyanchikmi ñukanchikta sakishpa rishkata. Paytik imapish tukuchun nikshina, llakipi problemapi kaqpi payka samarinamun rishkatami yuyanchik achka kutin. Shinapish huyak Dioska mana chayta ruranchu. Ñukanchikwanmi. Tawka kutin chaytami yuyashkanchik. Ñukanchik munashka horas imata mana paktashpa, ñukanchik munashka horas imata Dios mana kutichikpi, mana bendiciakpika chayshinami yuyanchik. Shinallatik ninchikmi ñukallatami sakishka. Shina kaqpika ñukallati rikushalla imata runata, chaylaya yuymi shamun ñukanchikpaq. Chashna kaqpipish Jesuska ña hatarishpaka wayrata harkashpa rimashpami yakutaka upallay kasilla kay nirka. Chashna nikpi wayra siririkpika tukuymi kasilla tukurka. Jesuska yachakuqkunataka ima nishpatak manchaywan kankichik, manaraqchu krinkichik imatagari nirkami. Rikuytukunchik espiritualpi paykuna mana kriqkuna kashkata. Y chaymanta Jesucristo kanin imamantatik manchakunkichik. Ñuka mari kankunawan kani, ñuka mari kaypi kani, ñuka makipi mari tukuy, manaraqchu krinkichik imatagari. Kikinpish ñukapish riqsishkawa, yachashkawa, chayshina kawsaytukunchik, manchakuytukunchik. Ñanikuni aychapi rikushpa manchay tiyanmi, manchay shamunmi, sustarina tiyanmi kikinpak ñukapak. Shina kaqpipish kaypi ñukanchikman nin imamantataq manchakunkichik. Ñukami kankunawan kani, ñukami kaypi kani, ninmi chinallatik mana riqchu krinkichik. Kikinpish ñukapish Diosta mañana kanchik ayudachun kriqkuna kankapak. Manchanapaq randika tukuy ñukanchik kawsayta paypak makipi minkankapak, krinkapak pay tukuyta ruytukushkata. Rikunchik shina kaqpika kallaripika manchay tiyarkami físico, aychapi, cuerpopi nitukunchik. Barco washikurik shina karka, yaku hundakpi, wayra kay manchayman yalliti kuyuchikpi. Kutin chaypak washaka paykunapak yuykunapi, paykunapak emocionespi mancharirka kuna hatunta. Shinallatik rikunchik kimsapika espiritualpipish paykuna mana alli kashkata. Chaymanta Jesucristo paykunata nin ima nishpatak manchaywan kankichik, manaraqchu krinkichik imatigari. Diospak munaypi kashpaka ashtawan allitak lugarpimi kanki. Diospak munay, Diospak voluntadpi kawsanata mashkashun, imashina punllakunata chimpapurakushpa sinchi punllakunapi kawsakushpapish Jesus nishkata yuyari. Paymi nirka chimpanigman hakuchik. Paymi ninka kikinta ñukata ñawpamun katishun, paktashpa kati, wiñashpa kati, krishpa kati, musukyashpa kati. Imatati nikun manda Jesucristo kikinta ñukata. Mana ninchu ñukanchik chaypi tiyakuchunlla, chaypi sakirichunlla. Ashtawan paktachun, ashtawan wiñachun, ashtawan chimpanigman hakuchik nikunmi. Diospak munaypi kawsakuqpika ashtawan mushukta rikuchunmi, shuktik yachishkata rikuchunmi, shuk oportunidadta ya Dioska kunga kikinman ñukaman. Tukuyta ruytuku Diospak makipi tukuy imapish kashkatami rikushpa katishun. Kay Marcos capítulo 4pi parlashka shinallatakmi shuk hatun akapana wayra hatarikpi shina kanchik kay punllakunapi. Kutin chaypimi rikuytukushun Diospak poderta, Diospak makipi tukuy katishkata. Shinallatak ima llakikunatapish anchuchinkapaq, musukyachingapaqka paymi tukuyta ruytukun. Chasnallatak ima shina punllakuna chawpipi kaqpipish ñukanchikwan tupankapaq hatarichinkapaqmi payka. Paypak makimantaka mana ima suspirishkachu, ima mana lluqshishkachu, laduyashkachu. Paypak makipimi katin tukuy. Paymi mandaqkunapaq, hatun mandaq amukunapaq amu. Paymi tukuypaq minkitukushka, paypak makipimi tukuy katin. Chaymi ñukanchikpish kuyashka uyaq, paypak makipi kashkamantaka ashtawan alli payta tukuy yuyaywan
uyana chinallataj paypaq makipi tukuy ñukanchik kawsayta mingarina kanchik. Mana kay mundo kay pachapi imapish paqtakunchu imapish tukukunchu Dios mana riqsishka, Dios mana yachashkaka. Tukuy imapish Dioswanmi rikunata charin. Chaymi tukuy ñukanchik yuyayta tukuytaq mañachina kanchik. Chaymi ñukanchik ashtawan Diospaqman huchuyana, Diosta mashkana, Diosta yurina, Diosta servina kay punllakunapi. Amawta chay yachaq científicokuna tantanakushpapish allichi tukushkachu llakikunata, problemakunata chay wañuchik unkuyta harkay tukushkachu mana. Ima shukti problemakuna, ima shukti unkuykunata harkay tukushkachu, tukuchi tukushkachu mana. Llaqtakunata mandaqkunapish allichishun yuyashpapish imata mana allichi tukushkakunachu, imata mana harkay tukushkachu ashtawan mirashpa, ashtawan llakikuna ama mirarichunka. Chika kaywanka Diosmi rimakun, chinallatik kaparikun kikinta ñukata y tukuy kay mundo kay pachapi kawsaqkunata. Diosmi yuyachikun, Diosmi nikun shamuy. Chaymi allita ñukanchik yuyayta mañachina horas. Allimi kuyashka uyaq. Kay parlashkami tukurin kay shimikunawan. Chasna nikpika achkata mancharishpami kay shuk chayshuk. Kay runaka pitaqchu imami. Wayrapish mamakuchapish paytaka kazunllamari ninakurkakuna. Kallaripika kay yachakuqkunaka akapana wayra hatarishkatami mancharkakuna. Kutinkunanka Jesuspi kashkamantami manchankuna. Yachashkashinaka tawka kutin pandami ñukanchikka manchayta charinchik. Diosta manchanapaq randika imashina kashka punllakunatami manchanchik. Gentikunatami manchanchik. Ashtawanpish mandak Diostami kikin ñuka manchanata kazunata yachanakanchik. Chayka ñukanchik huchullapi shina kashkamantaka shinallati aychapipish imakunapipish waqsichinkuna. Chaymantami Diosta kazushpa manchanata sakinaka hawalla kutin imakunata manchanata kallarinchik. Chaymi convidani mañani tandalla shukshinalla kampish ñukapish Diosta kazushpa manchashpa kawsankapaq. Payka ñami yachan ñukanchik llakita mana kashpaka, mana kazushpa, mana paypaq munaypi kawsakushkataka. Ashtawantajka ñukanchikka paypaq shimitami uyanapish kazunapish kanchik. Paymi nirka shimbanigman hakuchik. Chashnami pasaq watamanta kay mushuk wataman chimamushkanchik. Imashina punllakunapipish Diosmi ñukanchikwan kanka. Mana yachanchikchu imashina punllakuna shamunga. Ima shamunataka pi mana yachanchikchu. Shinapish paymi ñukanchik mitikuna, pakatukuna hatun rumi. Paymi ñukata cuidaq, mitzaq, yachanchikmi maypi pakatuki tukushkata. Chaymi ima llaki punllakunapipish Diospi kritukunchik. Ima akapana wayra shina hatarikpipish Diospaq mana rullashka willashkapimi samarina kanchik. Chaymi ministinchik paypaq shimita ashtawan uyanatapish yachanatapish. Diospaq shimi nikushka shinataq kutichishpa imata mana manchashpa kawsankapaq. Diospaq munayta mashkankapaq. Runakuna kashkamantaka ashata manchashunmi. Chasna kaqpipish mana yallitik pandarinachu kanchik. Chika mana ñukanchikllachu kanchik. Diosmi ñukanchikwan. Chaymi kay mushuk wataman yaykushpaka kunan ima llaki punllakunata chimpapurakushpapish Diosapi krinata charinchik. Dioska shuk hatun munayta charishkatami krina. Shuk allita hipapaq ruraytami charin. Chasna kaqpika kunan rikuy tukushkamanta ima ashtawan hatuntami tukuykunapaq yaya Dioska allichikun. Chaymi kunanka Dios kishkachishkakunapi krina kanchik. Chika Bibliami nikun kay tukuri punllakunapika Diostapish ñukanchiktapish piñaqka tukuykunapaq shuk hipapaq rurayta charishkata. Chaymi kan tantanakushka kriqkunata laduyachina, karuyachina Diosmanta chikanchina. Chasna kaqpipish mantak Diosmi yachaq chayachin tukuy paypaq makipi katishkata. Paymi tukuripika mishanka. Paymi hatun cruzpi ñamisharka. Chasna kaqpika allimi tukuyta mantak Diosmanta parlana, willana, yachaqchachina gentikunaman. Shinashpaka kay mushuk wataka ashtawan Diospaqman huchuyashun. Familiamanpish riqsishkakunamanpish willashun, yachaqchachishun. Kay shunmanta chay shunmanta mañashun. Yachakuqkunaka yachachik ñukanchik chingaririktaqa manachu rikunki imatagari nirkakuna. Mana chingarirkakunachu. Diospaq munaypi kashpaka mana wasikunkichu. Kay shuk laduman pusankami.
Kambaj kawsaypika imatachari chayka nishanikun. Ñukanchikpaqka shuk musuq wataman yaykuna kay tukun. Ima llakimanta lluqshina kay tukun. Cristo Jesus tigrashpachari kaymanta lluqsichinga mana kashpaka paypaq munitachari rikuchinga shuk shitashkashina pampata pusashpa imashinapish shuk bendiciashka lugarman pusashpa. Tukuykunami llakikunataka chimpapurashkanchik, chimpapurashunmi. Shinapish tukuypi Diosataq misachishpa pusana kashkatami krinakanchik, imapi chimpanigman rina kaqpipish. Shuk wawami paypaq abuelitandek shuk avionpi kashka. Chaypimi ñapish wayra hatarishpa kayman chayman ña urmachikrik shina sinchita kuyuchishka chay avionta. Ña urmaqrik shinami tukushka. Chaymi chay warmika yallitak mancharishpa kaparirishpa shinallatak tiyarinapi allitak charirashpa. Kutin chay wawaka kushiyiklla asirishpami shuk juguetewan pukllakushka, imata mana sustarishpa. Kutin chayta rikushpami abuelaka fiñarishpa wawataka maytatik kay ratuka pukllankiyari, imashinatik kay llaki mana allipika pukllankiyari nishpa rimashka. Chaymi wawaka paypaq abuelata rikushpaka kashna nishka. Abuela, kambaq churi, ñuka tayta kay avionta purichikuktaka kungarishkami yuyachinki. Avionta mayjin purichikukta alli yachashpaka ima akapana wayra shina llakikuna hatarikpipish, llakichikukpipish imata mana manchashunchu. Diosmi minguitukushka. Tukuymi paypaq makipi. Alli cinturón de seguridad nishkata watarishun, shinapish kushiklla kay tukungimi, kanman fuerza takujka Apu Jesus kashkata yachashpa. Imamantapish Diosta alabashun. Shinallatak payta mañakushpaka chay wañuchik unquyta shinallatak kan chimpapuraku ima llakikunatapish tukuchichun mañashun. Chashna kaqpipish yuyarinki tukuymi paypaq makipi katin. Shuk bendicionta ya Diosmanta chaskisha nishpaka sirvikkuna kashunchik. Tandalla payta servishunchik. Dios bendiciachun. Kawapacha yaya, kambaq wawakunata tukuy llakikunamanta mana allikunamantapish uqllashpa kishpichiway wakichiway. Ñukanchikman shamushpa huyitapish llakishkatapish rikuchiy kay llakikunata apanapi. Kambaq munayta katingapaq riksachipay. Tukuy hintikuna yuyayta mañachishpa kanta amataq kungarichunkuna ayuday. Paykunapaq kawsayta allichichunka kambaq makipimi kanchik. Shinallatak kambaq hipapaq rurayka allitaqpish ima pantatapish mana charinchu. Chaymi shunqumanta krishpa katitukunchik. Kambaq chuya shutitami alli nishpa hatunyachinchik kay musuq wataman ña chimpashkamanta. Tandanakushpami Jesuspaq shutipi ninchik chashna kachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari shunqupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.